Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa syiralut yang mubahagia bandung. Sehat bila Allah. Jadi benar nalun pegah ba status loan kena pegat video saboh. Ketengku-tengku yang hana bertanggung jauh. Ayah. Jadi kepada muro kalun preh permasalahan yang diungkapkan Lim Zakir Manaf yang masalah yang kanyata perkataan ketua PA musyrik, yang kanyata perkataan kafe PA nyata-nyata kaduh zalim. Jadi yang boleh lon temanyong jino masalah pakon musidro ulama hana yang ungkapkan masalah ketua KPA nya yang kanyata-nyata sesat, yang kanyata-nyata menduakan agama Allah ka. Jadi pakon bak rangkul pakon wate masa kampanye wate na acara rapat segala macam bagahrat tengku-tengku yang bisuara ke mualim, bahkan mendampingi mualim lom. Ya, nyo yang pulai lon temanyong jino hai antek Yahudi yang mengaku dro aswaja lampap ma ke anu bajung pakon hang dia pesyahadat si KPA laknat tilah nyan hoka tengkudum pegepap ma ke tengkudum lam dayah hoka tengku haram jedah kadum pedipap ma di lam dayah nyamban ka sesat, nyamban ka nyata ke lampap ma ke kanyata kenyataan sesat kafe PA nyan pakon hana musidro hana yang ungkapkan ke perkara yang kanyata sesat awak KPA nyan pakon puyau ke yang pap ma ke Bandung puyau ke Bandung karena ketuanya yang kanyata sesat hang kajik pesyahadat balik binatang. Kayak mengaku dro ke ahlul sunnah wal jamaah. Lam tilu ke nona ahlul sunnah wal jamaah awakah. Kafe munafik lo. Purute Islam murtad dum. Purute pulau agama Allah. Nyan kanyata hoka tengku. Nyo tengku yang mengaku dro ke tengku anak bajing dum. Hoka tengku anak bajing dum. Ia boh bui hoka dum. Hoka tengku anak bajing dum. Hoka tengku anak bajing dum. Hoka. Nana tu tengku anak bajing tu. Yang pekong mualim yang pekong mualim yang bisuara ke mualim yang tengku anak bajing. Ia boh bui Bandung. Bandung ia boh bui tengku jino. Jaitat tengku ia boh bui tu. Pelte anak bajing tu yang bimbing Aceh. Maka hana so peduli di saat na kafe lah na tilah yang pecuca agama Allah. Mandum kasengap lampu kuama ke. Di saat ke aku musuh kelawan kedaliman kulawan tengku haram jadah dum. Bengeh ke lampap ma ke nyang ketua PA yang kanyata sesat yang pap ma ke kayu jak pesyahadat balik pihak padengku. Hoka tengku At-Tahirin yang angket ki mualim ke sebagai Umar bin Khattab. Hoka bui khaini yang tengku bui khaini yang bajing yang sabotu hoka yang pesesat agama Allah dari tahun 2016. Hoka nak bajing yang termasuk bui khaini yang angket mualim ke sebagai Umar bin Khattab. Hoka mengaku dro ke mujahidin lampu kuama ke. Hoka si At-Tahirin anak bajing kafe laknat tilah yang pegah ke keluarga lon anak bajing urung pajuh harum hoka anak bajing nyan ka. Hoka anak bajing nyan ka. Kajak pegah dro ke mujahidin lampu kuama ke antek Yahudi 7 buah keturunan kah hai At-Tahirin anak bajing? 7 buah keturunan kah anak bajing At-Tahirin? Yang nilai kayak pesyahadat nilai ketua PA anak bajing yang nyata sesat. Baikkah kun ke hai anak bajing ke keluarga lun. Mentonggot keluarga lun dengan keluarga kah hai At-Tahirin anak bajing. Hoka At-Tahirin anak bajing. Puh nai minta sedekah lebih nyong. Anak bajingnya. Puh nai dikirim pasukan mujahid jakrung. U Palestin. Pegah mujahidin lampu koma ke. Ka pegah ke nanggro kafe dino. Kafe yang nai dino kabeh wa waceh lampap ma ke dum na ke depu. Kafe yang nai luar nanggro kabeh di wa waceh. Contoh ni kalau nino kabeh di kafe dum umat Islam yang nadi Aceh. Baik ka pegah ke dino kafe lampap ma kelam nanggro kafe. Ike kafe dino ku pesyahadat minyo toto lun na kedebu. Baik ka pegah ke dino kafe lampap ma ki bayi le kafe. Nyo hana ada kerja kelam boleh kuama ke hana so bayi nanggro kafe dino. Hana ma ke hana ayah awak kah troh no ya bayi gaji ke.
Nyo kenyataan lampap ma ke ketua PA, yang ketua PA nu bajing yang Tim Zakir Manaf yang nyata sesat yang barokon karangkul nu bajing yang ke ketua Umar bin Khattab yang kacok gino lam boleh pukoma ke babadum. Kapilih lam lampap ma ke hoka tengku anu bajing dum. Hah? Hoka. Yang mendampingi Zakir Manaf barokon hoka. Hoka. Ci bersuara tiap, ci jak pisyahadat balik tiap Tim Zakir Manaf yang nyata. Yang nyata sesat. Baik yang na pukoma ke tu ke tino di sangat kulawan kezaliman. Hoka tengku haram jedah dum. Ante Yahudi hoka dum. Kia petengku dro ngan urung lain je kia petengku dro ngan tiagam nyo piau hele. Kutri ulama ilul. Baik ge pap mag. Nyan kanyata hayan bajing ke hoka tengku anu bajing dum. Hoka. Tengku anu bajing hoka si Tahirin. Tengku Bul Khaini. Si Mudi Mesra. Hoka, Abi Ajni Bokir, hoka. Yang Abi Ajni yang borosa belum tiba kan? Lip cok peng ba anu yatim, peng terkah anu yatim yang binatangnya kematian anu borosa. Riot anu ilam kula. Yang karma gebi yang atu si Abuya sonanan Abi Ajni Bokir ya. Yang kasenyan gebi nyan bala li Allah. Yang kenyan karma tu haram jedah nyan dum atu tengku laknat tilah dum. Purte publonan anu yatim dum. Yang soka Abi Ajni puah na tamong le Malaysia jak mdahoh peng. Jak mitra sumangan bak toke sampai. Hoka Abi Ajni. Biak pia dro kena wa urun lain je nya pia dro. Ngelon piau hele aku tupu ke Bandung hai binatang. Ase mitra sedekah. Ase mitra sedekah dum ba online. Gaduh fai pukoi mag. Bila agama Allah yang nyata sesat lampak ma ke musaboh ke hana so yang peduli. Musido ke hana yang pesyahadat balik. Pakon, ya ke Tim Zakir Manaf hang kaji pesyahadat balik. Ya ke tengku pukoi ma ke dum dia ceh. Tengku pengkat ayat Allah dum ka dia ceh. Yang natih nama tengku yang ka bila Zakir Manaf. Yang tengku yang dong atas pintu penguasanya. Hana lul pemandum bah. Baik salah dengar tu. Yang tengku yang bila Zakir Manaf yang dong atas pintu penguasanya anu bajing. Anu bajing ia boh bui. Lon pu anu bajing lon pu kafenya yang bila Zakir Manaf. Lon pu kafe. Dengan karena Allah lon pu kafe. Ante Yahudi ka nyata ka dia ceh. Baik gaduh ka ja fai ke tino di luar nanggro kafe lampap mak. Benar ke depu lewat kah bah? Hai. Kafe luar negeri itu kabeh diwa waceh. Kabeh diwa waceh dum kabeh ya kafe umat Islam yang dia ceh. Contoh ni kalau jino. Dari tahun 2005 kali kafe dum umat Islam dia ceh tapi hana sadar ke mentong hai binatang. Mentong kageh hidro ke mentong ka semah burung-burung gepeng. Mentong kabila ulama jahiliyah mentong kabila tengku laknat tilah dum liurundon. Maka pakon seramo Mekahnya apa lewitnyo. Pakon seramo Mekahnya hancur generasi lewitnyo. Pakon Pebut gop. Yang pekafe umat Islam dia ceh, bangsa ceh. Kon gop. Yang pemusyrik umat Islam dia ceh, kon gop. Yang tengku haram jadah ka di pekafe di umat Islam dia ceh. Contoh situ tonanan si Bui Khaini tahun 2016 haji. Ka diundang kafe dari Amerika untuk berbebas beragama. Yang sebab hancur Islam. Pu ante Yahudi, ante Islam munafik yang terima kafe unang roh Aceh untuk dijak pesesat umat Islam di Aceh hai binatang. Nak dengar. Baik wateke pegah kamu pep ke lampu koma ke wateke tenak ulama jahiliyah, ulama su tengku laknat tilah ka pubengeh kedrot, pubengeh kelon. Ne pubengeh kelon ne. Mula gesang ke maken. Ilong padahal ku jaga agama Allah. Ku jaga akidah keislaman baik hancur. Ado lom tengok. Hai antek PKI. Baik gaduh ka bangga-banggakan yang cijak he sigo siat Tahirin nan bajing yang ngon Bui Khaini yang didikan awak PA bandua yang termasuk kafe je tabol tu ikona. Finurdin Syirih. Yang kafe si nyan. Yang kafe mijakrong kaduh nyata kaduh ledro kaduh nyata kenyataan kafe dibila kafe. Menansid ulama jahiliyah kadibila perte kaum munafik dum yang cok rasa
Nyan hoka tim dakir manaf, uronyo tim dakir manaf ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Nana depu le urang dro ni. Nana depu. Segalam diplung pakan hana pesyahadat. Pakan hana pesyahadat segalam diplungnya ka diplung Bukit Tinggi Malaysia deh. Pun nepres tim dakir manaf won kena pesyahadat. Mate mama ke nah, mate mama ke hang ka pesyahadat tim dakir manaf. Kabila ke lom. Nampak ma ke wate kutu menak ke lagi nyo hai antek PKI bijeh Yahudi ke kapu bengeh ke kai. Kapegah ke kafe, kapegah ke bayaran kafe tino. Yang bayaran kafe awakah itinan dia ceh pale. Yang bila-bila kaum nafik ke kawakah yan kafe. Kolon, ilon ku kerja tino, mihana ku kerja hana sobi. Baik kapegah lon tino bayi le kafe untuk ya pahancur agama Allah. Lampap ma ke menyok parek sa syahadat ke nek-nek ke hana timang syahadat ke pegah ke kafe. Yang tidur-dur menyata simak syahadat urung Aceh. Ramai hana timang. Pu sembayang siro si malam ni mong hotel. Kau madang nyan. Petimang ile syahadat nawai tu ile petimang boleh. Baru sembayang. Sembayang nyan tiang agama dengku. Ya tiang agama sembayang nyan tapi myo hana god lepon de si tiang rebah tiang nyan. Baik jak pegah kena sembayang bak lun. Sembayang nyan kon ke Allah ke drone sembayang nyan. Menuju jalan ibadah. Nyan kurang drone sembayang. Baik gaduh ni jak fai pegah apa luar nang roi di sembayang. Pu sembayang gaduh jaga sembayang ke. Yang mu petimang syahadat ke saboh-saboh ke hana timang syahadat ke. Lambrut ma ke hoka tengku-tengku anu bajieng dum. Tengku-tengku anu bajieng hoka anu bajieng dum. Tengku-tengku anu bajieng dum ci bedoh. Aci bedoh siat pesyahadat tim dakir manaf balik. Menyohana ke pesyahadat tim dakir manaf. Nau mu panyang ku okey pesyahadat awakah balik lekeh hai binatang balik. Ku kena kalam thopoh. Ku kena kalam dengan karena Allah, demi Rasulullah menyolon wa ku kena kalam thopoh. Bah, kapreh, kapakat mama ki hayah kapreh menyolon wa. Demi Allah lon hanayo ke manusia balik. Kaum munafik hanayo lonyo, yang yo lon ke Allah segai tiro. Kon ke kaum laknat tilah. Gaduh yo wolon preh. Wo kena waceh. Wo waceh pukoi ma ke yo wo ke jak perlek ye matalon ku akalon bangsa ku apoh pah nang waceh ke jajah. Nampak ma ke. Hana meceh ke yo wolon kedeh nang waceh kamat gure-gure ku bena ulama tu yang lon hujah ke bau jentho dia. Ka bau jentho dia so. Bah dia, bau jentho dia. Yang nabu mudi mesra yang ka sesat yang ka nyata sesat yang kafe mi jakrung nyan. Ya pegah ku ulama jamun macam-macam. Yang kanyata ino yang ketua PA yang kanyata sesat yo pesyahadat tiat pe ba abu mudi mesra pe ba abu teming pe ba abu takruang pe ba abu paya pasi yo pesyahadat ya. Pe ke ba kameng landok siwalet nu yo pesyahadat ya. Baik gaduh pi upa boh hinan lam deh. Baik gaduh harakat atuh nak murip dum. Pe tengku pukoi ma ke pe hana sepeng. Hai, peng dayah titon 20 million di bipeng bah. Peng dayah 20 million dalam titun dari pemerintah. Nyan penyan kau gunakan baik gaduh ka kirim manu murib ke kayo jak mita sumangan bineh-bineh jalan hai binatang palih. Kasep ke harkat atuh nak murib. Kasep ke belo ayat Allah hai binatang palih. Kasep. Yo ku bedoh lon kalinyo, ku bedoh kalinyo berangkat ho kulawan. Antek kafe laknat tilah kaum musyrik Bandung kulawan kalinyo. Hana ku tri tengku, hana ku tri ulama. Anak putri long bijeh ulama kusit. Wali ke dipoh. Tengku Syafi'i bin Namin. Ulama fon yang dipoh di Aceh wali kui ke. Lehedro ulama yang dibasmi. Toh tengku segepap ma ke toh ulama yang ungkapkan ke perkara pembantaian ulama. Hoka, you bedoh ya. Baik gadoh upa boh hinan bak dayah lampap ma ke dayah ke bebe rea. Fibulun hana dibapeng kepeng bulan 6 nah kayu jakwo anak murid. Hana aku toh dayah lagi sina. Dayah mengharkat dum lampak ma keperti tengku bawa kerja dum. Peduk vlog, peduk kamera inan wate mendakwah, wate surah kitab itebit. Bu lepi itebit asap. Wate di surah kitab nang tengku haram jedah. Yang baik tayo pekang hukum Allah, yang baik tayo peharum. Hukum demokrasi Pancasila yang bu mate mama hajit yang tengku laknat tilah jeno. Pegah Islam. Islam munafik dum. Kasah tak pekafe. Hana soje pekafe lon pekafe ya. Lon pekafe Islam munafik. Yang han kejut pekong hukum Allah yang kafe. Nampuk. Kajit punya menang.
Kreh lon pegah haba. Hana pele lon pegah haba lembut-lembut dengan kaum munafik. Menyoto tarah hai sabo-sabo. Kajian punya menang. Terima kasih. Assalamualaikum.